Isi birta kemi kare biang long ora dapan birta kemi keklang birta kemi lake uttom kram sa pabang pukabor I kare biang long arlota isi kemi sena production brand paklang pon tanglo abren amen lake wears buhen lo labang so brand pen ke paklang pon lake pinso la penalo so tum pregram kaching thang apia risi long pon ikji kinam long ji aphan lake India long ke thenai online shopping app Flipkart along si anam jum hek pen long pon ikji labang so brand ke paklang pon ja semera ke mang lake kare biang long along kare biatum ke paklang apia rita pir thedang pache thang dunang pehlu lase nam iktha kare bi apia ri Flipkart along nam dun iktha anso se kachini thoji aphan wears wa Facebook page along homridam iknon kardom Wathat langso keje hawarame atumta rongaje aphan chisik bom Nizang kari bianglonga district ke Singarni Katalon pon Miss Kewa F 2023 apartment audition ke Padopon Aningkan bangason se peningta nangkele lilo suri surya kari berat kace topet titi kari biresonim so rongaji aningkan bangason se peningta thang ni phai kre phopen ni phai kre sirkeban ni pho farman tara langsolong kari biresonim so rongaji paman pon lasolong ongdung kari bijutang asong habareme atumta dode sang se chisik rin tilu lason se wothat langso keje habareme atumta chisik pon bomlo thang ni phai kre sipen kachipatia son kacharli alang litum cheng pon tanglu KJA wothat langso habarame dun me phu addition teron nangge thanduna teng polote pining ta ningkan wangason thak sika chepatia son among chisik pon bomlo lapen pining ke risoi jang atum satlang ke dore bajok kachepati dun ji aphan risoi jang ke long sungkrung loputa nang than pachini dun wothat langso pen khorsing teron nang kilo abirta malong news Milimen ke addition teron pu lapen nidak wothat langso ajun salong nili dun mai phu lo dan pining abang ke je cuma maipu abang ke je lang kam du ko mat Bangladesh dam ju kasini cum non mat ke mane pining abang si katora do ko lo je matric exam la pen ke la class 12 la so exam do ko mat ni cum Charlie paphang uji pulo ta paphang uthi ke si atung ni ani se lompen ni thom si bag do lo ka Charlie la puntha join ni pen sa thu si chak chet lo la men non alom ke mane dak muthalang so dungarai amuni da kumang ke je sai katiki yang sepot je arthek ke sak kaching khan bena join ni pen rong pen ang kili dulia tumdu ini tum unity na long na chedam lo unity na long ta je athe bang ke je exam ke do class 10 pen class 12 la pen ke arthek ke sak kaching khan so join ni pen ini tum sabsu ini bang ke dak kapan usumara pan kapang ruwa ma sabsu turai chen nang Charlie ateng pulong da son tin ji piduni puan ta non amat ke ni tum chelang bom lo kolo so bang sini tum dak pothat lang so jon ben pidun thegi ma bang ke ni tum penap digalom si da so bang confirmation ni tum pidun thegi Nizang kari bianglong mate West kari bianglong a district saying that peningkan toxic ke plengarani hamren along district administrative atum pen talon pon kedam tang ningkan surihini rakre trok thang ni phai toxia ni si West kari bianglong district Assam sarkar atum sing pondo lasora ni pacheton don se thang ni phai toxia ni hamren ringbong homadam pro along jaimek paman pon jaimek along MSc het singrong phar MLA rup sing teron West kari bianglong SP DC pen chenglok atum ta chetong don jaimek along hamren KJA hawarame atum ta hacha ke kan paklang pon lason se bihua ke kan tame paklang pon hamren perostam tinang kilo abirta malong news the 7th foundation day of the district so best wishes to everyone. So we had two functions today, one at Langsingbar village where all the departments assembled there and they have spoken about their schemes with the villagers and we had a wonderful program there. And the evening we had a little bit of cultural program here at Hamren in presence of Honorable MLA and Honorable MSc and other dignitaries. So on 20th there will be another program
So it will be for the students. It will be a day for the young minds. So we'll be having an inter-school competition, and also there will be an indigenous sports festival at Hamran Playground. So this is our program. So we want to do everything for this district. Thank you all. Pinia hokpeda bangke dak Veska Bianglong district dalam tang 2016 aningkan si bangso district pranga bangke police district sinang pilos ta api bang civil district nang pilos la si Pinia bangke aningkan trok si an kecok si talon bontholo la si bangso kecok district administration dak ADC tu ben si partil pipon lo la si mesen pen chun pon lo la pen dak Veska Bianglong district lo exam department long lang le tum kam ke claim ka cepat duk la pen orang awar saya long dak sorkar pan rat pan awar saya ki pitek pula bang so along etame pajir pon lo la sekedo wedak tum MLA cetong lo la pen dak hamren dak keprek lidar teman dan itu dak cetong pen chun pa melo Karibi resonim so rong aji anso se alira lon ke pado ponci aphan la pen karibi apindenga kang tu yang denga long ke pali dunji aphan pa ke mang pen aningkan banga son thak si pining le thota ingdeng plike pra sirke karibi resonim so rong aji along pache tondun se karibi jutanga song pen ke pateri pipon la pen jakwe song NGO atum ka chirap che to pen mis ke baya baja mega farman dipu birla along ke do hotel hempi along audition padopon bangso audition ke padopon along kangkrong kang saidun la ke ese adun meipho mirjengkro jakwe song akongchon Robert Tiso, fashion choreographer Julie Bepi, Jakwe Song adun Mepi Charni Bepi lapen Jakwe Song klembang kudang rong pipe tumpensi cerap cetopon Miss KYF 2023 apartment audition along Karibiang long angkang pregja madima long pen bangin koi sosia tumpidun rinti Miss KYF 2023 ke haya bang pike kewangji 2024 ningkan Shanshil Mega Miss North East along audition pipe pin pen angdung ke tialong an cepati dun long jipusi Jakwe Song NGO akongchun bang Robert Tiso penang than pachini dun di Pupen Edwin Sonan senang ke Palia Berita Malong News. Kardong, ini tung ada KCS present collaboration with Jakwe Song NGO. Ini tung audition pipon lo, anpen audition da, exam jin pen chun pon lo, nasi non kewangji Miss KYF lagi itinerary sidoi. Sampai nolak Karbi Festival hut, nasi laso hut, kadu kawe itu Karbi arat itu Karbi cultural fan kecing hon itu sedami laso ni wang ikna, anpen la festival itu ali racam anso se kipado iya fan itu citodun mana, nasi itu ke culture ke kenang so, nasi itu fashion hin pen sedami itu bang Hong Konstami itung pali ponangji, temani ini tunga long ke cultural ke plango, tada ke ritual, lasi ini tung mithangang si cepaklang pun pilih putih bang angkan dengan cini dulu, lasi KCS tung ke klaim pun miulo, laso amis ke wae kibi pun ke, lada ke ini tung pindeng sung pot sitami cepati dunong lo, anten cepaklang dunong lo, anten bang kaprek adiman sitami nang cini dun kan latun sitami awar sailong lo nasi non kewangji jubli hut sitami nanso se ali racham pipon pusi cisik pon bom lo nasi itum ada ke itung kecuru nangi ke itung CM sa lake Dr. Tuliram Ronghan alang kiklem ke bor ipen pini ada festival ning sipet itung koson ho dhrom chibupe kai cipu pepin pending sibet pen keklem ponteke alang li Dr. Tuliram Longhang akibori pen laben itu non KCS President Sir Chandro Singh Kro alang li tung bahani ke bori pen si itu non festival ali racham pen do ponong lo aprang ke itu lason theklong le kache bahak kache thak si thek ponong nasi hola suhud bang ke ining ta oi memi hola suhud ke do bom ke anutin da chini lo dadak ali racham thang da ave festival stami kini ke thom ason chi thekmonong mon stami ile tum Tuliram Rong hangsa alang CM ke man pen alang li ke bor i pen pini itong festival stami kaduk kawe karbi yakhai itong dhrom chipu pepin ben si itong non bangke talon pon lo party chipu pepin pen itong ining arong meme non ke bang khai jun stami
nang idon ye pan jihung lo laki elang itung bahai ni itung Dr. Tuliram Hangsa tapi itung KCS President Sar Chandran Singh Pro ke boria join ni anpen latunga join ni si ni tungda bis ke wa ke bidun long lo anpen ki bi pon lo ini la audition long bangkuan dong seperti amenan je tabel mang dulu lagi bang koi bagdo nasi latung mas temi itung audition en pon lo nasi lapen itung ingwai pon lo nasi la shooting bensi latung kelong dun tung an bangke 18 arni nasi 18 arni si latung pan final bangke cepate pon po nasi kadu kabe tung honda la sorni nang cheto dun pen kelang dun pen alira cham ke chipi pon pen si nang tung pan sitami la dak media ahin ben selami nang tung pan chopa pon Depini bangun bak select ni tung ke pini ke select ponji ke la ke fix ke ni tung ke ba bela ni tung la ke mo apor si nang pachini po nasi mo apor ni tung mo social media long selami mo tekonong po la so chinang pachini po Sana itu jadi laso mis ke baik bidun pen kimbang kopi lah bang. Ni tung kimbang ke lalo itung pindeng sumpot itung karbi pindeng sumpot anso se pachitangi pansi itung kimbang dun nasi la ke itung kaprek adim men sedami itung pindeng sumpot nang chini ni itung dadolan nasi laso hongjai pen pindeng sumpot sedami pachitangi pansi kimbang bensi kebi pon lo Notice ke non pagi ko pai milo nasi peneng ke hai tung ana bangke latung bangke ke hai tung mane bangatom ke hai tung bangke latung ke mo 2024 finalist latung ke audition ave pen final latung cepate dunong po nasi isi aku pai milo latung stame ali racham nang pidono pot nang penang chito dono pot Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.